part of us. Re a leboga go ba karolo ya rena. Professor Moremi ke ngaka ya setso o thusa ka malwetse a latelago stroke, sefolane, tokolosi, go tlhoka boroko, go thasishwa le a mangwe ebile o phekola ka meropala ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe le ka laboraro le lengwe le lengwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go feta ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago go ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka labobedi le lengwe le lengwe le ka labone le lengwe le lengwe ka go la Jenfest Hlatolalang Center go etsa dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mamoremi mo nomorong ye 071 398 1508. Professor Moremi tloutša baroka. All right, nnete gona metsotso ke mebedi ka moraga iri kela ke a bolesome. gore khontšha gore re kgone go tsena be go se bonolo Morota ya bangwe ba ratile go tsena fela ba ile ba pallwa ise ka go rata ga bona Morota ya re a leboga Morota ngwago moswa šiona a re tamiše magoši a ga borena re dumediše baruti ba profeta mangaka a setšo re a le dumediša ka Janfest re thobela le dinaga mabapi ka moka re a le dumediša ebile re ngwago moswa go lena Morota o mogolo batho ba swanetše ba tsebe gore mo bophelong re swanetše re no gapeletša ge ngwaga o fela so Morota o go botša gore motho ema e tsheka-tsheke tenyake diphoso lebelela mo e leng gore go šaletše gona mo e leng gore wa bona gore go apala leka loga le lengwe leano la ngwaga go feta le feitše e tla ka leano le leswa la 2025 then re bone gore le tla go thuša jwang phelo bo Morota bo boima leeto la bophelo le na le di-challenge fela ga re a swanela go ya ka tšona re swanetše go lwantšhana le tšona kore e se ka ba yela ya gore ge e le gore ngwaga go feta bo o dutše ka gae o no re mmereko ga o gona le ngwaga wa no dula ka gae a go bereke bjalo santse o ema-eme e tswa ka mo gae o ye go nyakana le mmereko tlogela go dula ge e le gore moagi tšea di-waterpass ditrofolo sepela o le mechanic tšea toolbox o ye go ya makua tseleng o bontšhe batho re wa lokiša ge e le gore Morota o bereka ka dithaile kuka metšhini o ye go ema mola tseleng o bontšhe batho gore no wena o tikemišeditše go lokiša tša bophelo ka lebaka la gore Morota re ya pele matšatši a sepela re šetše re le go letšatši la bo 6 ngwaga o ne le matšatši a makae 365 go ra re matšatši a la a fokotšega Morota bangwe re bala dikgwedi bangwe re bala matšatši re a tseba gore go matšatši a tshelelang ge ile ra sebe ka dira selo gore a re ngwaga o šetše o thomile go ntšhia jwale batho ba swanetše ba tsebe Morota gore bophelo bo a phethelwa bangwe sa le bano paka ditena ka mo gae ba tšhela disanta ka mo gae ebile go belege bana ebile bana ba lešetše ba le high school ka lebaka la gore batho a se ka moka ba ka ratang go bona o e ba le tšwelopele so batho ba swanetše ba tsebe gore ba phethe ditaelolo tša bona di loke ene ditena tša kgalagale ka mo gae di kgona go tliša ntho e re e bitšang gore ke modibu kry le gore re no pallwa ka moka tena tša ba di berekiše Morota ge e le gore be di tlo aga ntlo go pala go aga ntlo a gange mmotwana ka tšona di fele le thome bophelo ka buswa ka lebaka la gore go no dula fela Morota re go tla loka a go ne nto e ka loka ntle le gore wena o iya maemele so batho ba swanetše ba tsebe gore re gona Morota go sasa re a hlapiša re a futhiša re bula mo batho ba tswaletšeng gona go ne nto ngwe Morota re e bitša gore ke nako ge o ka šia ke nako mo bophelong o tlo thoma go ba morara o tlo thoma go ba skhwirihwiri o tlo thoma go ba le lekhufa o tlo thoma go ba le pelo mpe gobane batho ba ba berekang ka nako dilo tša bona di tšwela pele le ge e le gore ba pallwa mola le mola mistake tša bona Morota ga e nape e ba tše dintšhi go swana le motho e leng gore a tšee nako a kore ga a tšee nako bole ka nto bohlokwa so ge o le motho o swanetše o tsebe gore o eme kae ene nto ngwe le ngwe e o e dirang o tsebe gore matšatši ga a boele morago le nako e ya sepela Morota le golle ke tlo e bea mohlala o mo botse re shaile ke nako
nke be re thomile ka 9 mo lenane go nako re ilositseng re ka se tlhore sa ikry-a gape gore a re nako re e lebeletseng ke yaneng ke ya laboraro gore a re ka laboraro re santse re tsebo re tsene ka nako gobane nako e re ilusang go tlo ba boima gore na gore tle re cover go losa 2 hours o lebeletse gore no ka awara e ke tla covera dilo tse dintša dilo di ya go šia go swana le go bua le rene molli wa rena and then santse re kwa mathata a gage re tle re bue gape re tsentšhe ba thieletše re ko gore ba reng so le bophelong ba rena go no ba bua lo morota ge e le gore re batho ba e leng gore a re tlhokomele nako dilo tša rena di ka se loke o kry ka gare ga lapa morota batho ba kgobokane ba le 8 uri ba le 9 kore e le wena e le bana ba gago e le ditlogolo kore šetše le ditlogolo khukhu a se yona nto morota ngwago ge e le gore wa tseba re godile wa bona gore o ka re tša lenyalo di ya go palela morota a go le go we leano la gore o nyaka stene and then go nyakeng stene mo morota o ria nto ngwe botse e leng gore o nyamiša ba babe ba e leng gore le gale morero wa bona ko gore ba nyaka go bona dilo di sa loke di sa sepela ga botse so le di business ka gare ga business batho ba bantši ba fetša matla ke lebaka la gore o kry-ile gore no ba gahlana le di-challenge ba nape ba eme a gone nto e boima go swana le kgwebo gore e tsoge gobane kgwebo ba tseba re go ka tsoga wa phomelela o sheile batho ba bantši so gone batho ba ba mo bophelong morota santse o tseba gore ba sheile ene ba make sure gore ba go bušetse fase mola ba go bona gore o nameletše so batho ba swanetse ba tsebe gore ntho ngwe le ngwe ya phethelwa ntho ngwe le ngwe mo bophelong e tsamaya ka nako so go ka se tlhokomele nako dilo ga di tlo loka o ne 5 years or o ne 30 years a senke wa bereka o dutse ka gae le ngwago o sa dutse gape so a o solve selo jwa ka mo o tle re go hlapiše and then re kgone gore ge e le gore bothata bo gona re tsebe gore ke badimo re tsebe gore o bofile ke batho and then e te santse diriwe mo and then ge e le gore o bofile ke batho re ya tlosha ge e le badimo o tla ria jwala wa phasa goba wa tšea snaife wa phasa and then ba bofolola cause go dula ka gae a go tlo go thuša morota batho ba bereka mo lefaseng le batho ba dira dimilione morota batho ba bereka re bolela so batho ba bereka morota re bolela so batho ba mining re bolela so batho morota ba eme digarache ba tšhala dipetrole so go sa ge ba tsoga mo wena o tlo gore batho ba ne dinoga ba ne dingeng so o se ka nyaka go ba motho wa dipolelo e ba motho wa go ba le selo gobane go tla go ba motho wa polelo ga o tlo go kgolega ka selo so ba bang ba batho a ba bereka ka lebaka la gore batho ba ga bo bona go ba meloko go ba batho ba ba phitšeng le bona ba ba bofile gore ba palele ko go tšwela pele ene ntle le gore ba emaeme a gone gore ba tlo go kry-a thušo so batho ba batla ba kry-a thušo lo tša bona diloke ke ngwago moswa re sa le kgweding e botse ya January matšatši a spetše a 6 fela go a tlogela go tšwela pele o oketša bothata gore be bo bogolo so mma gore na shu ena re tlo thoma le ena re thoma ngwaga le ena ke ne nnete gore le ena dillo tša gage re tlo di lokiša morota ka gore le ena o ne maikemišetšo le ena o ne le maikemišetšo o kgonne gore le golle ga ke robale bophelo bo bo leng ka mogare ga lapa a ke sa bokgona a ke sa kgone gotlelela so gore a re seo ke sešupo sa go bontšha gore o nyako thoma ngwaga ga botse o re ga a sa nyaka o re ga a sa nyaka so kore mo bophelong morota go santse go be le nto o e dirang ka kgwedi ka kgwedi ge o le morota o dula ka mo radio nako ye o bolela o santse o tsebe gore molaetša o molomong o išang setšhabeng morota batho ba swanetse gore ba okwe wa zwala and then ka December wa nyaka go kwa gore bua le mo be ke swetse gona tšhemo tša ka di medile ga botsenang le nka buna na wa bona e swana le batswadi ka gae ba swanetse ba tsebe gore go bana ba bona morota ngwana gore o tlo feila mmona ka January ge ngwana a kgona gore e sa le January a ke sekolong ke tla tle ke ya ka bo February a dula le wena ka mo mosolela gona ka mo and then o sa mo fe maele ra e sekolong and then ke yona feile so ge o ka palla ke foundation o ka se rufele ntlo mola magabe rena re tloga ga ya modiši ya kgomo o tloga le tšona šakeng o ka se diši dikgomo di kry-a sekgweng o sa tsebe gore ke tša kae so batho ba swanetse ba tsebe morota gore re phela lefaseng le boima re phela le mana ba rena re phela le dira tša rena re phela le bakweri re phela le batloi le batho ba go bolela so gone batho ba ba morota mme re kwa bona ko go bolela so dipolelo tša batho ga di a swanela gore di go tšee di go bušetše morago a ba bolele
wena o tswele pele yeah then ge re tla kua pele re ya go bona gore mang o buna eng nna ke tlo buna tse ke di bereketseng wena o tlo buna dipolelo ene dipolelo a sanka di support-a motho mara mmereko o ka support-a wena ebile o ka bua wa godisha le bana ba gago so o a se ngwago a o tlo ba bonolo moruta o tlo ba ngwaga o boima a o tlo ba ngwaga o e leng gore ke tla no re tla tle swana le mengwaga e mengwe a kere ge setla sa ntse o fela o lebelela tša meso gore di eme jwang so o kgona go bona le ka mokgwa o thomang ka gona gore no man ngwago go tlo no ba se seng se sa sepeleng ka botse so batho ba swanetse ba tsebe gore santse ba lwele maphelo a bona moruta ba swanetse ba lwele bana ba bona ba swanetse ba leke ka maatla moruta gore maphelo a bana ba bona be safe and then le bana ba bona ba loke ba bega botse bana ba tsene dikolo moruta so re lwele pele gore no le ge ile gore go tlatle go etla dilo tše dintše ile gore no di ka tla di a felletša ile gore di go šitiša gore go tle go iwe meberekong gore go diriwe e be ile gore moruta o right o eme ga botse so mma gore na le kae re gona ngwago moswa shu yawa re leboga ga re o bone ke ba ga mang ba ga Mmamaru Mmamaru ya re le thuša kang mma gorena ga botse dilo jaaka di hlakahlakane dilo di hlakahlakane go hlakahlakaneng mama re di tšee ka 1-1 ka kwa lapeng mophelo wa bo gona ke na le bana ya bana ba ke ba bararo mongwe wa mathomo ko rena o swere letogwana ko la a yule mo gae mara kana kwa tla go mo gae a wana re mono fo spela le ko ra fihla o tla ba sala ka spela re tlo mmana mo le go sela ya wa bobedi le ena wa kwa sekolong go apana mo fohlwelo feile ene ke grade 11 o e feile tša gararo bjana o e feile tša gararo bjalo santse ga e bušeletšela bofo rena a sa boena wa boraro ekwe a botse le ena o a bajwa bjala ga ke tšwa wa ba re ke lefufunyana wa e bona nke re thome mo mama mogala ba gago kae awa gona o Sepedi o sa le ka gae ke agile gaka o agile ga gago o sepelanyetše o sepela se a nyala e ba sa ba nyale o tenyaketše lapa o nonnoši ka morago ga gore a tsamaye kwa ga o tse lapa le ke lenyakile le yena ke filo re sa goga ke gana ba shift o sepetše ka go robala goba o tlogile bophelong bja lena a o ne ano o dula kwa o dula pele thoko engwe okay a re kwešiše mama stene se rekile ke mang stene se khwebe se patela ke nna mara dipampiri di bitša ka ina laka alright o na le bana ba ba kae ba bararo o ne bana ba bararo le setlogolo go bereka mang ka mogare ga lapa le mogolo wa mathomo go bereka mogolo ke lesogana ke garebe ke garebe le nna garebe tše kae masogana makae garebe ka itewa le masogana mabedi alright sa mathomo mama o ne bana ba bararo go bereka o moteng and then o mongwe ba šetše ba mofaketše dilwana re di bitša lefofonyana a kere ngwano a le tshwenyanganeng le dilwana o le ema le yena ga kakang so ya botse sa le ke fo emelela le yena ga tee wa sanka ka tšwela pele gape so go ntšwa le re bolela so o ne le yena ka gae o gona ka gae alright and then o mongwe o go tshwenya kang mongwe yena o fo o feila o go tshwenya ka go feila ene mo le ile gore le yena o sepela ka kudu ga o ka mogalemela le yena o a go fetona okay ke ngwanyana ke bašimane ba babedi ba le ngwanyana o moteng alright mošimane a tshwenyang ke go latlhegela ke kgopolo ko mofe ko mogolo ko monnyane ke yo monnyane alright lapa le la gago le o ile wa tswa wa le lebelela kana ka ga ke kwa ke ga kana ga ke itšwa mo le ka ba mputšwa ba re ba ipetše hlogo a mokopa mo ba re ba ipetše hlogo a mokopa
ene mo le re fo phela re elwa ka moka ka molapeng. stene se mola wa se rekang a sanka wa se bereka E sa le ke fo go tewa ba se bereka ga teng. mogala ba sa le gona wa bona mama ke tlo go botsa nto nngwe ne stene se a berekiwa ge o ka dula le monna wa re mola o dutse le monna a tsamaya and then a tsamaya mo gongwe ngaka e be e le ya gage wena mme bua le ka ge stene se se šetše le wena o swanetše o tšee maekarabelo a gore o lokiše taba ya stene se ene mola tate a tsamayang o ile wa tšwa wa nyaka go tseba gore gabotse tabeng ya gore tate a tsamaye e ka ba phoso ke tša gago goba phoso ke ya seatla sa boraro sa batho ba bošego goba tate o no ba te tsamaetše fela a wa phošo ebele ba bona ba bošego and then o dirile eng ke be ke itse ke ya katana gona go apala. motlho mo moroka ke botšiše mamma o emaeme ka mokgwa emaemeng ka gona e ka no ba gate e ka no ba gabedi eupša ke dumela ke re mo emaemang ba go fa ditaelo tša gore dira sa gore le sa gore le sa gore motlho mo dilo di tla ba sekeng a ke tsebe lena le no o botšiša a seng ka ba lefasele go ba gona le tše ba ileng ba lefa tšona Ana ba mpha mara ke itse ga ke re ya monna ka bona dipheto. tabeng ya lefofunyane ga la bona diphetogo tabeng ya monna go sepela ga la bona diphetogo wa tseba morota a ko go botse nto nngwe rena jwale ka banna go ne nto nngwe re sa ile mogeng monno mollo mongwe morota sa mathomo ge dira di tsena ka gare ga lapa la gage ba katana le gore monna ba montšhe ka gare ga lapa ka lebaka la gore basadi bontši ba bona dira tše di ba satlhelang ke tša gabo rena re le banna lebaka ile tabeng ya gore morota ge re nyala ba bangwe ba banna re berekilwe ka gore re palle ke gore re be le basadi re berekilwe ka gore re ska ba le tšwelopele re berekilwe ka gore re ska ba le malapa so ge sera se e leng gore se be se ntše se šetše lapa la gešo morago ge se bona nna ke le wa ka mo gae ke ba le tšwelopele morota and then ba thoma go riang ba thoma go nyaka go katana le gore nna le mosadi o ke dulang le yena re lwe go lweng ga baratani go khosa ke dilo tše dintši e ka ba taba ya lešata e ka ba taba ya go hloka tlhompho e ka ba taba ya go no kry-a e le gore monno ba mmerekile ka re ga tsena ka lapeng la ga ga fele pelo e ka ba taba ya gore monno ba mmerekile ka gore ga a le ka mogare ga lapa le a se ka tlhoa sa tenyaka ka mo go be le nto e mo gorumetšang batho ba seke ba lebala gore batho ba bošego ba kgona go nyaka motho a ileng a robala a robetšeng a sene motho ba tšee seriti sa gage ba se romele ka gare ga lapa la gago a tla go ntšhe ka gare ga lapa go šale yena e le ge ba nyaka go bona o ya go sepela o ya go wela ka gare ga diatla tše di rong ge dira di ka kry-a o kry-ile mosadi wa bohlale ba maika sure gore ba moraka ka ditaelo ba maika sure gore ba lelweša go swana le lona lapa le la mme le ne bothata lapa le gobane lapa le ke lapa la lešata ke lapa le e leng gore batho ba le berekile gore ditaba tša kamola gore ba di kry-e di santše ba di kry-e ka bona badudi ba kamola mme o goga boima sa mathomo o lla ka bana ba gage a kgone go ka ba kgalema gobane motho o santšeng a kgaleme bana ba o tswile ka gare ga lapa lela mme o šetše ka boima na nnoši so ge batho ba ba kgonne o raka mogala bo ka mogare ga lapa mme o tlo goga boima gore ka mogare ga lapa le a tla lokiše ene gantši morota ge monna le mosadi ba se ba nyalana ba ka se nyake stene ba re bo o dula ile ba babedi o ka se re monna se ya go nyala wa nyaka gore a go nyakele stene le dulelele ba babedi mosadi ga a šala e tswa ka gabo o tswa ka gabo ge ga gabo ba kokotetše ke batho so lena mama le tswile jwa a no be ke tswa ke be ke dula re TP go tsweng ka ga geno straight o tswile jwang mama a wa ke flo tswa e be le ka re fapane ka ke tloga ke dula re TP ke mgana ke tloga ke ilo nyaka stene se ke mgana ka ba etla ba tlo mpotsa gore a ke ema ba re a ka laela ke santse gore ke ke laela ga botse ka ke tloga ke ilo laela ke tlhaba le push mama yema o hlaba pudi a ke gane o hlaba pudi stene seo se rekile le monna wa senga go nyala le hlaba le re ka mola ke ga mang
nna ke bitse ka le dipampiri di bitsa ka nna ga di bitse ka ena ga ke tlhaba puji ebe ke bitsa ka nna ka fana ka mone. And then o kompotse mo wena le monna o ge leshala le kwana le reka stene le kwane le re stene se itloba sa fane ya monno goba sa fane ya gago wa tseba stene se ne le problem gobane ka gare ga stene ge re tsena re le batho ba babedi re reka stene re le batho ba babedi gore re tsentšha medimo ya fane tše pedi ka mogare. So lena ge le reka stene se le rekile stene se le re ke sa ga mang ke le re ke sa fane ya gabo monna goba ke sa fane ya geno. Then se kwena re spate ko re itse go spatela verso tše re se fetša ene yena itse o tlo bitša ka fane ya gago jwale o spetse e le gore bekso tše ke se fetša jwa nna ka šala ke se feleletša ke bitša ka fane ya ka. Okay o sepela le ne mengwage mekae a ntše a dula ka mogare ga stene se le se la fetše o spatela o dutse mengwage mekae ka mogare ga stene? Ke tlile 2010 a sepela 2013 a ne mengwage meraro. Alright. Wena le mogala bo a sanka la dula fase la go nyaka go tseba gore why le ne le diphapano le ilwa gona taba lena why palla go go lokišega? Aowa la ga nka re ke nna le yena re tšhweba mpitso a re nna ke moloi a gona bothata ga jwale o nyakela bana ba ga go thušo wa kere bana bao ba nyakelang thušo ba ga bo mogala bola ba tseba tshokolo o leng ka gare ga yona? aowa. Alright. Lapa mama le a begiwa lapa le a berekiwa badimo re a laela a re no tswa ka gae ra tsamaya ra ya diteneng ke kwa o hlabile pudi ka nako o hlaba pudi se begile ke manstene se a bo se filo ke jo se begile ke mamaka ana mara se khale ke taba ngwa go feta o se begile ana nno shikoko ke na le bana ba kwe e bile mama go le mang? a wale rena fela ba ga bo papa go ba kae ba gona wa e bona le sela ba bitša wa tseba mama o ne mathata mantši ene ge o ka se a bolele a o tlo thušega before bana ba gago ba tlo thoma go sokola go sokotše wena pele o ntšhitšwe ka gae o rakilwe ka gae o gobile le diphapano wa sepela wa go dula RDP go tlogeng RDP wa boa wa go nyaka stene o sepela o ne le molekani wa gago akere so go njwa le wena ka lapeng leo leng ka go lona ga go ne khutšo ba bo papa go ba gona mama go tlile nnoši ya go begela stene ke tseya se bega ka fane efe gobane fane ya go begelang ka yona ke ya bo papago a bega ka yona ya ka yona ke ya mang ke ya papa go ba ke ya mmao ya o papa so wa bona gore mamago a ka se bege stene se e leng gore ke sa gago a se bega ka fane ya bo papago ba se gona mohle mo re botšiše moroka lena le boragadi ya lena le ya kwana šole mara a ba kwane wa tsa ge nkebe ba kwana nkebe ragadi a tlile ge re gora motse morota re bega motse re a dira morota re ntšha mangwalo ra botša ba ka gae go tla ba ga bomme go tla ba ga botate and then go tla tla le baagelwane wa ikwešiša morota e ka se no ba taba ye e leng gore re e dira re ne re nnoši e le nna le mama mme a ka se bege stene sa ga botate ba le gona so ntongwe e tlo hlakahlakantšhang bana ba ka mogare ga lapa le la mma ke sedimo sa bobona sedimo se ke sona se tlo kositšang mama problem ene se tlo feleletša se mmakela bothata ba gore bana ba gage ba hlakahlakane le go feta ka gore sa mathomo ge motho a bega motse morota o robala ga gabo gwa riwa jwala ba tloga bo le gae gwa ya go begiwa ene ngwetši ka se go tsena medimong ya ga botate a nanno šašeile ba botate morago ene a go ne motse o ka o begang bakgalabe ba kgoro ba se gona ge re bala bakgarabe ba kgoro ge e le gore boramogolo ba robetše bana ba boramogolo ke boramogolo a rena bana ba borangwane ke borangwane a rena so ge batho bao ba se gona mme ke ngwetši a ka se go tsena medimong ya la nannoši a bega
so bana ba ba tlhakatlhakanang ba go ne le kgonagalo e ntšhi ya gore ka gare ga tlhakatlhakano ye o kry-ile gore no medimo ya ga bo tate sebelega mme ka mo ke yona e leng gore e kgosa bothata gore no a le rie dilo ga botse ene wa bona bolwetse ba go latlhegela ke kgopolo bo ka tlhola ke dira bo ka tlhola le sedimo se a tsena ka gare ene nto go kwiša bohloko ke gore ngwana wa latlhegelang ke kgopolo o kotsi kudu gobane ge le dutse le yena ka magae ga le tsebe ntwa e naganang le ntwe a sepelang le yona ba mo phedišang le yona e mmotse gore e mmotse a reng so wena o ba tseba buang Ausi Maria ba ke a di dumediša batheletše ba Sekhukhune FM ngwago moswa Ausi Maria ke no ba tseba ba mphounela ba nko mo radiong ba mpotša mathata gore o na le mathata mohuto bjalo ye kgoa go ba jwa o ka re o tswa ngakeng ngakela ya tla ya motlema ka malapeng e be mala fela ka mogagabo gore mothako o ba itla o romala file beke fela everyday a itla ka malapeng a motleme a moretša a sepela ka moswana a itla moretša a sepela jalo o tlile beke ka ite e latela go beke a rabana ke a ba jwa ke satla mosadi ya modumo re ka ba ka fetša ke tle molotse ngwanela ka gore ke bona gore aowa jalo ngwane ya ka o file o tlangwe ka mo a sa alafa ke motho jalo be ke botše wene prof re wa kgona gore o motleme ka mo sepele o le ngaka a go kgonagale o ka se tleme molwetse ga gabo wa re o tlo mo alafa o ya ga gabo gone balwetse ba bangwe gore ba fole ba swanetse ba fole ba le gausi le ngaka so ngaka le yena e tlo motrafa e le yena a ka se kgone gobane motho sa mathomo ge le motlemile ke bothata molao a o dumele gore balwetse ba tlemiwe molao a o dumele gore molwetse o motleme so go motlema a le ga gabo e go ka riega se sengwe se sempe a le ka kua ga gabo ba tla ba re ko wena o motlemileng o se gona o tlo araba o reng ke yone le nna itse wa fontla ba ka resh a ke tsebe a se nna ngaka mara ka mokgo motho gore go rietse ngwana ka gona aowa ga ka šala a tle molla le bolaya a ke re ga šala motlemo a bona re a safe a ke re molwetse ge re šala re motlema re a mmona gore motho o aggressive a ka feleletša a hlola bothata godimo ka gare ga lapa but molao ga o dumele o re motho le ka gore kore gantši balwetse ba baso ke ba lo kereng ba batšea ba ba iša sepetlele then ba bereka ka mokgwa ba ba berekang ba eya fase ba e ba gabotse gore motho gone o tlo kgone go mo alafa so le nna ntlabile mo a mphune le nna ka ga mpotša mathata o ka re mathata a gabotse a tsoma bo prof Moremi ka gore šongwanyena kwa mathomo wa bereka a tlile a robala gae o thetha le mo wa bobedi šoe ngwano ba reng ga gabotse ka tlhogong o na le mengwaga mekae 17 o na le nako e kae ya bajwa a tsena ke thomo lemoga ka June ngwaga go feta ka June o be ya le sekolong le be ba mpitša kwa sekolong o ile a mo iša sepetlele masanga ka mo iša sepetlele ba mpitša kwa sekolo ba re ge mmemo a ruta ke mokana go itse le ena eme mo lepele le mmemo ene ba re ba tlo moraga ka ngwago o tla go a ba sa monyaka ba ira yona ngwago ba ke ka nako e ke thomo o tswa ke ile o kwa gore kwa bona bothata keng se ngwana wa gago motlho mongwe wena o re nka ntle le sekolong o lemogileng ka sona ke se sefeng se sengwe gape se nka moria go sona se o lemogileng ka sona gore ngwana o ga gabotse a wena be ke fo bona mehle a fo gore o fo spela ke mokana o lala boa bošego ene molela ga a tswile ga sa sekolong o tla ba sala ka tso o tlo tla ka mabane mama ema pele putsišo ya ntate morota e re ngwana o le mmona kang gore a gabotse ka mogopolong a wena o folaetša ka nna la ga o ka fore hlapa o a gana o bolela noši a robale go bolela noši gona ga a bolela noši ka la ka nako a fihlago a rimpulila a kokotala mmulena le ka nako yone o thoma gore wa tswa ka moka more gore wala mo lekhišeng go ba dining room a o thoma o etswa o fotswa o a tšhaba
o tšhabela kae ka ntle o re o tšhabang a wa gampotse le ga nka mogela ka re tsena ka mo lebile nna go robala le kwa setupong nako nngwe o robala setupong ee bošego ka moka ee taba ye mohlomong ga e kgona go ka go laetša gore go ka no ba gonela bothata ka montlong goba go riegang nna nke ke lemoga kana ka nako le ena a fitlha ga o thoma go kokotela o mmulela ka nako e ngwe ga o eme mo le gore tsena o a gana mare wa fotswa mo go ena wa robala gore ke ya tsoga wa tswa wa tšhama a ke botšiše mamma ke kole o tlhalosa gore ka bana ba gago ba dirang mohlomong e nngwe ya ditlhotlho ka jarata gago ye wena o ka bangwe o e lemogile e ka ba ile e feng yone e ba re go nane go na le tlhogwa mokopa e ba e epetse go mo le gore di dule di šašaga kane le bana ba hwetsege folo o lemoša ke diphapano ee bošego le o a robala ka boroko ee botso gona ke a robana ga gona bothata felo mara le bana ba jwale re elwa nto nngwe lelwa le bakang go fomanyiwa ko ga o ka fo ba phošonyane ngwenyane la ga nka re kere ke ya ba kgalemela ee ba mpotša botša jwale ngwane o reng o no thata le nage ka moka ga a tlile gae o hutša gore o tlo go bona ngwana gago jwale ke moka yena šole o swere le naga o ya kae o ya majwaleng o ya masoganeng o ya kae majwaleng okay o na le nako e ka ya dira tabaeng gabotse nna e sale ke fo mmona gore ga e ya gona mo matoganeng a kono ba na le mo materese morota moroka go ne nto ngwe ke sa ikwešišiwe a gone gore ngwana a ka tla ka ga ya roga nna ke le motswadi ya gage monyatša kgoši wa go ruga a gone gore bana ba ka notla mo ba nthota ke le mma go bona mme o ne ba gabo mme o ne ba agelwane ge ngwana a no go emelela morota a go thotha o le mmage gape o ne re eta go mmotsa gore monna go topone o ka re o godile monna sethoga ke se segolo kgoši wa sega ya ga gago batswadi ba bantši ba betha ke bana ka lebaka la gore morota ga ba tiši polelo goba le kgalemo ka gare ga lapa mama o ra re bana ba ba no go roga wa no gomola kore ba fo mana o hwetša ga ke ba ke tse ba o manyamang wena o le mma go bona o dire eng wena go bontšha gore wena ka kua ke ga gago gape go ne nto nngwe santse o tsebe gore ge ngwana o bona o ka re bjalo go namela mo godimo ga tlhogo go swantse o mmontšhe gore ka mo ke ga mang a bana bo malome bana ba ba gona bo malome a bona mara ba jule mo gae a bana bo rangwane a bana bo ramogolo bo ragadi a ba gona ba gona nna ke nagana gore maybe mma gore na wa batšhaba ke re bana ba ba tshošetša batswadi o tšhaba jwang ngwana gago gape gona mma gore na o sentse a re botse ditaba ausimaria gore ao a ke ba tšhabe ee ao mamma ge gone jwale ngwana a šala a tlo go fetola a ke botšiše o nagana gore ba ka banyaditšeng mo go wena mo e le gore nka se fetole mama a ka nna kore ke a tlhabanega ka nna le mogolo malobo e be a sa ba kgalemela yena garebe ee o ba kgalema jwang ka gore le yena le re ga a tlile gae ga a dule ka gae o hlatla le mo wa sepele o kgalema ba a reng ene gape go na le dilo tse dingwe mo bophelong mama ngwana mathomo sepedi se fela se re tlhakwa pele mo e gatileng le ya morago go jwalo ya latela wena ga o na le letshogo la gore gone jwale ngwane ya ka ga a tlile wa feta wa bobedi o tlo o dira bjang wa boraro yena ga o nagane gore e ka no ba le tsela ba e swere e ka no ba e le yona ba e swereng ke eng se o nagana gore mohlomong o ka no bo o sa se dire gabotse wena baneng ba gago nna ke tsore kore bana ba nkwane wena mama diphoso tše maybe wena o te ponang ka tšona godimo ga tshwaro ya bana ba gago o bona o ka re wena o ka ba o hlephišitše kae so mo tabeng ya kgalemo goba o bona o ka re mo gongwe se se riang gore ba bolele so e ka ba e leng like ba go phenyogile ba e tla kae bana ba ana ke ya ba kgalemela go ba kgalemela
fela ke go kgone o tswa ke yona gore ntwe ena petla ke yona tlhogo ya mokopa ba e epetse go ka mo jarateng ke ya bone mago ba kgalemela gona ke e phela ke ba kgalemela mehleng ke nagana maybe ke taba gore motlho mo mama o na le mogotsi after o ketša mogotsi mongwe wa monna a seng ka la fapana ba ra ba motsume goba a o ya go yena o boa ka moswane a ebe molato mo go bona bona a sanka ba le bothathane ba mo tseba mogotsing so le ge mogotsi ya le gona ba ne go telela so awa pele mama ge ile gore ge mogotsi ya le gona bana ba gago ba kgona go ka go hlompha mola re go gonona gore ba ka ba dirishwa ke selo gape ke nana ke re ge o dirishwa moroka o fela bolela tabeng wa re motho a swereng ke badimo o bina go gongwe le go gongwe nka se ke re le hono mo ka re manna ba kwatša metsi ga botse re tlo fahla ke marole ka ra ke bina jale ba reng ge ba bona morota ba kgona go ka go hlompha ya o bona ba bolele se ba mo hlompha ba hlompha le wene ke mo o kwane re wene o ka ba o hlephišitše o e tla kae ga go me a ka hlephiša ke ya ba kgalemela a re go sobelela kwa bašala ba omana motlho mo ba tšhaba omana mo pela ga gage anke ba omana le ga ka sobela koo no go ne ntongwe ka molapelela mama e sa sepeleng ga botse ene ge re ka bitša bana re tlo ikereya o bona mama bana ba ka mokgo mongwe bana sa mathomo a ke dumele ngwana wa gore a o manye le mmage ga ke dumelelane le taba yewe ene le molao wa fase le ga o dumelelane le taba yeo ene le melao ya dikgoro ga e dumelelane le taba yeo ene le melao ya kgoši ga e dumelelane le taba yeo ene ke ne nnete gore le molao wa lapa la gago ga o dumelelane le gore ba re ngwana a tla go emelele ka ga gago a go roge a go thuthathuthe a go bee mo go sa nyakegeng wa tseba mama statement sa gago sa mathomo ke sona nna ke setereng sa gore o wa sokola ka gare ga lapa lentšu le ke ya sokola o ka se lentšhe fela mama o a sokola ene o tlile gore na o nyaka thušo re swanetse re go thuše fela re tsebe gore ge re ya go thuša re go thuša re kwele eng ene gona bothata ka lapeng la gago e leng a gone gore ngwana wa 17 years le ka re wa ba bua ria ka mogo a riang a re ne bothata ba go tšea ngwana gago re ye go dula fase le yena re mo lekole re mmone re bone gore bothata ba gage ke eng akere go ne le malwetse a fapana go na le lefofonyane le e leng gore le hlola ke batho akere go na le bothata bo bogolo ba go latlhegela ke kgopolo ka morago ga malwetse a rileng godimo ga mmele wa motho a tlabeng mo gongwe a nyaka sekgowa a tlabeng a sa nyake setšo kgaogano ya mme le tate e kgona go hlolola ngwana depression a feleletse e le gore e mo leader to point ya gore o thoma go sebe gabotse kgopolong ya gage so ngwano gore re tle re tsebe gore bothata keng a ke ne problem ya go mo tšea mara ge ke tšea wo ba le bona re santse re dule fase le bona o semaria re ko gore bana ba ke eng se e leng gore maybe mma go bona o se dirile sa phoso se se ba phušang gore le ge mme o a bolela ba se ka tlo ba sa motšea o kare ke mma go bona ke ya go support-a moroka mo gobane nna ke tšea ke motsenya di-interview a bolela gore monne a sepetšego ke tatago ene wa lefofonyane ba le babedi ba ba hweditše ka ena ke nana le mohlho mongwane o hloka tatago ka mokgo bolelang gore mohlho mongwe a ka no ba gona le gore ba nyaka tatago bona go ba jwang ka mmotša ka re seng gore ene wa le mafofonyane since tataga a sepela a thoma a šešerekana cause yona ya kgonega gore tate a tsamaye ngwana a šala affectega ka mogae e ya kgonagana be sa le monyane ma be sa le monyane so mola golang a seng ka go botša ka papage total a seng ka re ke nyaka papa ke ka nako ele a thomo ba bua mole ke yena ke mo founela ke re ke tla ba ke ngwana sho le nna be ke kgopela le wena ka thokwe o tlo o motse o bone gore o ka mosepediša kae o nthuše ke ra wa ke tlo bua go ene sale a sa nka mphounela ngwane o tseba tatago
ke sala sepela ngwane a sana le 5 years ma ke tsena ka nako e ke thomo go ga ka nega mo nna ke ga ke mo founela ke mo hlaolosetse ke ga ga wa le nna ke tlotla ke mo tšea ke bone le nna gore ke tswaiwang ka yena a sanka mara mma gore nampotse mo ke eng ntho e go ntšhitšeng ka gae ya go isa RDP a be re ilwa ka kwa gae ke sebakwa e leng ko be ke nang ka kwa gae be re le nang basitsana ba 4 ene ka kwa ntse kwano iso gona ke ga ke itswa nna ke ilo tutulela RDP bjale go tlogeng ga RDP ka bona gore nka se boele ka kwa ke ga ke tinyakela Stan ema pele ke kwešiše belle 4 wa mathomo o wa bokae wena ke wa boraro wa boraro kore mo basitsaneng ke wa bobedi o ile wa re go tswa ka gae goba mohlomong ge o šala o itswa ka gae o šile ba bararo bona ba šala ba tšwela pele ka bophelo le bona ke ga ba tlo šala ba itswa le bona ye wa mathomo le ena ke ga ilo nyaka Stan a bona morotane mo bophelong se ke bo tsoga o dumile gore bana ba gago ba golela RDP mo bophelong o se ke wa tsoga o dumile goba o ratile gore bana ba gago ba golela RDP bophelo ba RDP ke bophelo ba gona mola bonnoši ge o ka kry-a ba re poleke ke Jan Fesishi ebile go ne le RDP o ka lebelela bophelo ba RDP wa lebelela le bophelo bo bophediwang mola ntle le mola RDP o tlo bo kry-a bo fapana ka lebaka la re RDP morota a ke tsore nka e bea jwa mara bophelo ba RDP a se bona a boraete a se pleke o ka dumelang gore ngwana wa gago wa golele go yona especially ebile ngwana wa lekgarebe ngwana wa goletseng RDP morota le ngwana wa godileng fela magaeng goba ngwana a goletseng somewhere ntle le di-RDP a ba swane le go ka ba lebelela goba mamanto ke e bolelang wa e tseba ke a tseba ga o lebeletse bophelo ba mola RDP le bophelo ba nako o sa le ga geno kgolo ye wena o ka ratang gore bana ba gago ba gole ka yona e ka ba ya RDP goba e ka ba ya ka gae a o nagana gore mohlomongwe nako o dutse mo RDP ka no ba ile nngwe ya dilo tse di amileng bana ba gago mohlomongwe e ka no ba ile yona what's problem ya bophelo ba RDP ke eng ne morota bana ba ba golang RDP bontši ba bana ba ba leng mola ba na le mathata a mantši ka lebaka la gore batswadi ba bona ba bantši ba tswile ka gae ba sa tsoga botse and then batswadi ba bantši ba gapeletša go shera ditaba tša bona le bana bale and then bana bale ba feleletša ba imelwa mo e leng gore a ba sa kgona go shera dilo tšela ba re mola e le bana ba tšea dilo tšela ba sherela bana ba bona bana ditšhomi tša bona tša mogausi le mo ba dula ge ngwana a re ke shera story o kry-a sa ka mola se le boima go feta sa ka ga gabo nambile bana ba le ba thoma gore no a re sepele ba thoma go phela ka diokobatši ba thoma go phela ka go nwa madila ba thoma go phela ka go groova ba thoma go phela bophelo bo bongwe mo e leng gore a bo be normal and then ngwana go sa ge o le motswadi wa mogala a o sa kgona go ka mogala gobane šetse ya go tsebela go feta kore ngwana o šetse ya go tšea bua le ka mogwera kore šetse ya go tsebela o sa kgona re le ga ria phoso o re ke tla mmotša kare gobane o dutse so ka mo neighbor ya gago e ria dilo tše dingwe tše di seng right so bophelo ba RDP ga botse ke pleka gore ge o sene madulo o khutšenyana then o nyake Stan o ye go dula mo go a se bophelo bo e leng gore o ka ya wa napo wa reno ke tlo godiša bana ka ba ka tšofalla mo kore batho santse ba ikwešiše gore bophelo ba mole ke gahlana le di-challenge tše dintšhi tša bana ba e leng gore ba dula di-RDP bana wa bona mama o tswile ka gae ya se right o tsere ge mama e tswa ka gae o tswa le bana ba gage ene ge bana ba bona mma go bona a itswa ka gare ga lapa ba robala ga botse a dutse ga botse a ya go dula plekeng ye nngwe ba thoma go botsiša mma go bona gore no mara why wena mama o itswa ka mo gare ga lapa le tene mama re bana ba ka ke a sokola ke a hlaka a re sepeleng go tseba modimo nto ele bana ba itšea ba e bopa mo that's why bana ba le ge bane mathata ba palela ko go bolela le ba gabo mme gobane mme kua ga gabo o swanetše a boele a ye go fixa probleme le bana ba gabo wa ikwešiša
santse mama a lokiše mathata le batho ba gabo gore ga e ba le problem batho ba gabo ba kgone go tsena bo malome ya ngwana ba ka se tsene ge e le gore taba tša bona go tloga kua morago a senke di a lokišiwa ga botse ka mogae ke na le dikgaetšedi morota ke na le dikgaetšedi tšaka ke ba fa maele ka mehla gore go senyalo ga lena a se thato ya lena o nkušiša morota ke nyaka ge dikgaetšedi di tšwa ka gae di tšwa gabotse why di swanetše gore di tšwa gabotse ge e le gore nna baka ke ba nyaketše ditene ge e le gore ke le nyakela ditene ke gola le bana ba lena ba tsebe gore ke malome ya bona ba tsebe gore malome le mma gore naga balwe gore ngwana ga e ba le bothata le mmage a tšhabele go nna ge ngwana ka e ba le bothata le nna a tšhabele gore kgadiaga mara go ka tswa ka gae go lwelwe bana ga ba e ba le bothata ba tšhabela kae go baagelwane ka kua baagelwane ba tšhabelang go diegang le gona e sa le mathata moagelwane le yena o tswile ga gabo a phušiwe ngwana ga a fitlha ka kua nambile ba mo amogela ka mathata ba sa mo fa mang gape mathata so bophelo ba mola ga botse go le motswadi o ya o nnoši o khutše and then go khutšeng ga gago o khutše o nyake stene se ka ya mola wa re ko o godiša bana mone life ya mola ke kore ke life e nngwe e leng gore no a e nape e le right gabotse gore ka godiša ngwana cause bophelo ba go njwa le like wa bo bona gore bo jwa morota a se bophelo bo e leng gore no bo right ya re phela boima gore go ne ngwana moshimane go ka bona fitlhile 22 years a sebe a tswa tseleng gore o leboge modimo a e swane le bophelo bola morota lena le godisitsweng ka bona batswadi be ba le bana ba sabe le fie ya gore bana ba rena ba masogana ba ka tla ba fetša ba wela ka gare ga luba le la go felletša ba goga diokobatši so mama re tlo mo thuša ka motse wa gage mama re tlo mo thuša ka mathata a lapa la gage mama re tlo mo thuša ka bana ba gage fela re swanetše re kry-e tsela ya gore re o bolela jwang le bana ba gage re o lokiša jwang mathata a lapa la gage ge e le gore tlhogo ya mokopa e gona e ya tshwenya re tla e ntšha so RDP ye wena mama o tswileng ka gare ga yona e šetše e tsena o mongwe motho a ke tsebe go shaile go tsene mongwe motho bothata ba RDP o tsena ka mola o se wa hlatswa plekela a o tsebe gore pleke wena o tsenang be go berekiwa buang ka mogare ga yona mo gongwe ka mogare ga plekeo e be e no ba pleke e leng gore batho ba dira lo tša go tsebalege ka gare ga yona wena o a fihla o tsena le bana ba gago wa nkušiša o ile go fihla o inyaketše ditaelo o no fihla wa tsena ge e le gore ka kua go ne thokolosi e ya tsena e tsenela le bana ba and then e ya aga wena o dutse mola o re ke sa le right e ya aga go fetša mo wa tswa wa steneng ge o e tswa fela o mongwe le yena wa tsena so re swantse re lokiša wena pele ge re ka lokiša wena bophelo ba bana ba gago bo tlo loka bophelo ba bana ba gago mama bo tlo loka ene bophelo ba bana ba gago bo tlo sepela gabotse ene wa bona motswadi ge ngwana ba re o latlhegela ke kgopolo go easy gore a re ke tla mo amogela wa bona gore motho ke motswadi morota re mmona mo gore monna motswadi ka nnete na ya ba jwetša ke mosadi goba o ba jwetše ke ngwana re tlo go bona gore o ne nnete na mara o ba jwetše ke ngwana o palele ko go thuša ngwana gago o ba jwetše ke mosadi o palele ko go thuša mosadi ya gago a o monna enough a go kgonagale gore morota o ka palela ko go thuša ngwana gago ge e le gore mme le tate ba lwa tate a swanela go tšea mathata a gage a include mo tabeng ya ngwana ge ngwana a ba jwa ba monyakele thušo then ngwana a fola be gabotse so ngwana o re tlo mo thuša o tlo ba right tate o tlo mo kry-a le right lapa lela la mama le santse le lokišiwe le be gabotse mara nka se lokiše lapa la mama mme ba gabo ba se gona cause go ne le mo nkgapeletšang gore lapa lela le santse ba tle ba lebega gabotse ga se ba lebega gabotse go bega lapa kae ke fela ke go swantšhela go iša ngwetši bogadi o ka se iše ke motswadi o ka se iše ke mmago gane mama go tlile buang gore wena le mmago le no ria modiro le ba babedi
ye a wa tabe e tsweletše ne ke gona ngwaga wa go feta ba mpotsa ba re ne ke santse gore motsolo ke o bege ee kane ke file o tloga ke sa ba ka laela nako re abe ba sa ba ntlhaolosetša go se ka nna ke filo fila ka fihla kwa gae a wa re a bega forogo re a tlhaba pudi e nna ka sepela ka ya wa go nna jale pudi e le tlhabetse kae ka mo gae ga gešo o bega motse wa gago o hlaba pudi ga geno jale bona o hlabile pudi ga geno ba le kae e be ke nna le ena mamaka gape wena le mmagole ka sefetse pudi le ba babedi ile kae a wena kana ka fo išia gona moga ke sepeng o ra re bana ba geno ba nokwa ba re sese o tlile ka mo o hlabile pudi le mma mara wa e bona gore e ne bošaedi ba noko ba re sa go sheba sese ke rela gore mara wa e bona gore e ne bošaedi e na le bošaedi bana ba gago ba ile le bona ke na le bona jale ka gore motse o be le o bega ko wa gago kua wa e le rietse modiro ka ga geno gape mamago ke ne nnete gore ko mogolo kudu o tseba setso le kgaetsedi le ena le ne le mengwe me ka kgaetsedi na le 48 ke dumela ke re le yone o wa di bona bona gane wena mama o fele o e ya mo bareng ba bega metsi aowa wa e le sae anke re ya mara mmago wena ke mogokolo prof kgaetsedi ga a fitlha mo o bontšhie tabeng gore o na le mathata go lebana a ke tsebegile gore motlho mo a ka go kwa gabotse e nngwe e ka bang e go tshwenya ke eng mama aowa ke tsona tšeo ke tsona tšeo ee dilo tše ge di go fitlhela ka maatla mo kgopolong ya gago mabakeng a mang o tlo o hwetse sephetho sa maleba bophelong bja gago e ba eng mabakeng a mangwe ge go njuela mathata o e ka gore jala a tlile ka kudu mo go ene o bolelele mang ka ona o dirang go no reng mo go wena ša wena ebila ke bolele le motho ke moka o fetse ka gore gore ka mo pelong gabotse mara go morota le sesi ya ka le ena ke tšhaba le go fo mmotša gabotse mara morota mama santse a re botse gore go tlile jwang gore yena le mokgekolo e le ba babedi ba reke pudi ba e hlabe mokgekolo mmage le yena a palele ke go botsa bana ba gage gore bana ba ka gape ngwana bolena o tlo tla ka mo o tlo hlaba pudi le yena mogekolo wa tse gore o magorong a batho a palele ke go botsa babogadi ba gage koko le yena ka moka re ya tseba gore ge go thwe motho wa phasetse gore go diregang Ee. go na le motho e botlhokwa banna e re monyakang a palele ke go botsa le baagelwane morota ragadi a palele ke go botsa le baagelwane eish le be le rile jwala aowa yo sa ba ga boregile gane lena taelo e tswile jwang taelo tse mo gongwe a ke tsebe manong gore re bona jwang ba lena le bona ka mokgomong o nna re bona gane taelo e mama e tswile jwang nna a wena ba filo mpotsa gona ka mokgwa o banne ya taelo gore ke phase sa leforogo ke phasetse yona pudi eo ke mokana re e tlhabe ema pele o phasetse pudi o e phasetša ka eng pudi e go na le taelo ba mphele go yona gore nna ke tsoge forogo ke mokana re e phasetša re fetša mo re e tlhabe gona kwa gae ke fetša mo nna ke tšee bana ba ke kwa gonna ba go fele se o swanetšeng go phasa ka sona ee ema pele mama go riagetseng a ke kwešiše wa tsa porofeto tše dintše di tlo le bolaya o ra porofeto tše dintše di tlo ba bolaya o se mahlako a ke nyako go botša maaka ke duma gore a o se maria di tlo ba bolaya wa tseba morota Mm. ema pele mama pudi ya gabo tsebe ba re o e hlabelang go bega gore ke a tswa ka kwa lapeng ke ya gaka ke kgopela gore se kwa tšhoga mamane no bolelele moroka no aa ke tshogo na ba nthetse ba pudiege ke e phasetse ke mokana re e tlhabe ke wa gae ke bege gore ke a tswa ka mo legodo ke ya lapeng laka Mm. ee and then wena wa se botšiše gore ka ge ke hlaba pudie ke phasa ka jwala ke Ka phasetša ke motsoko. mang ke laelela ke mang and then wena o no re go lokile ka morago wa go hlaba pudie o ile wa boela wa go botša gore tsela tša gago tša pudie le di sepetse jwang mare di sepetša gabotse ba ile di sepetse gabotse e gabotse ditse be ke jere ke šetse ke hlakahlakane ka nle ngwane ka nako la šetša a hlakahlakane ke rela gore motho a godišitšeng to pudie e sepetse gabotse ee
mara wena o dutse ka gare ga lapa ga o bone diphetogo a se ena ya go tlama ngwana ka lapeng ke ena go tlama ngwana ka lapeng so le wena wa dumela gore dilo di eme gabotse awa moruta moroka ge motho a laela ka gae a te laelele moruta ke mo re reng re bitša ba ka gae gomme ba tla ba go phasetša ba ntšha jwala ka gae ba sepela le bona ba ya go bontšha badimo mo yang go dula gona ba boa ba ya go hlaba pudi ka moo bo malome bo rakgadi ba bega gore ngwana o lage le monyaka le sekatlho le sa monyakela ka gae le monyakele ka mo o ka se tlhabe pudi wa e phasetša ka snaife pudi ga e hlaba o phasa ka jwala wa nkwešiša mama and then ge ba fihlile ka mola ba go begela motsola go tlo ba le mo ba go šielang gona ba re ngwana ka gone bothata o khunama mo wa bolela le ba geno mara mama go le yena nke ba re ngwana ka taelo a ke ikwešiše a ke bitše bana ba geno a re ngwana ka taelo a ke ikwešiše a ke bitše ba ga bo papago re nyakišiše ntaba e a e kgonagale gore lena le hlabe pudi ka kua gae le bana ba gago le sepele e šale ija ke ma bana ba genu ka moka banokwa ba re sese o hlabile pudi ka kua gae o ne le mma wa e bona gore e ba bošaedi mma go tsena kereke jale ke mopedi o tseba ditso o tseba setšo ausi maria gape taba ye nngwe tše dintše dilo magagešo a ke gane go ne diporofeto ne morota mara seporofeto se ka se fete setšo go ne nako nngwe ge seporofeto se tšwa morota re ya go se dulela fase ra se sekaseka ra se nyakišiša ra kwa gore no seporofeto se a re ganane le sona mara setšo sa borena se re before le pheta wa bona nkebe ba re tsa motlhaba pudi ya ditebogo ga geno ene le gona a ka se hlabe a na nnoši o swanetše a e hlaba ba gabo ba be ba le gona lebogelwa ke mang so go sharakane mo bale go hlakahlakane o hlabile pudi o e hlabetše ga geno le re be le be ga motse mama go ga fetša go felegeditše ka kua ga gago ye se gore gore lena be le be ga motsa mmago ye gape ge re be ga motse wena le bana ba gago le tloga ka kua le dulang la tla la robala ka mogae la tsoga furugo le phasetšwa badimo ba le bona le baletše ba le bona la tsamaya ba le iša gabotse thwi ka lapeng le e leng gore o bega motse ka go lone gomme go a ba modiro fao le pudi di a hlabiwa fao meloko le metswalle e re bega motse a re bitše badimo fela le meloko le metswalle ba swanetše batle ba tsebe gore gate ya gago e kae lapa la gago le kae re begela ba ba phelang re a tsebiša le ba e leng gore re begela ba ba robetšeng re a tsebiša le ba ba phelang gore ga gago ke kae jwale ge lena le riela dilo tše ka mola gae go ne bošaedi go na le bošaedi mara go a re bontšho re ka kua ga geno go ne makgotla mabedi mokgekolo le yena gore a re go ne ya e gapang e neng diphošo ka gare sa le o yaneng ga bopapago ke gale kona nan ga bopapa ka ke ka kuo ba nan ko mo nan ga gabo go bo go flu shala nan ra ngwane ko ke ga ngwane be go le moshala lapeng a tloga gona ka kuwa ba rile ka nse a ga thukeng ba be ke santse gore ke gona mola ga ngwane ka ne ke la pala la ga nna la bopapa ga bopapa go gone jwale ke kae ke mo le face 4 ke face 4 ra ngwana go khurugetse kwa o khurugile ra ngwane yago ale mara o santse o yo mmotse la kwana a gone molato morota a ke leboge nako rena e fihlile mafelelong mama re tlo mo thuša re tlo bona re bereka jwang morota go tsasa ke gona ke a bereka batho gale ba etla ba ntlhoka a ba tsogele furugo morota ba tlong kereya
and then ba tla ba kgone go ka thušega re gona ka motlhatlolanang le tla ba fa difounu moruta ke lebogile kudu ka gore yalo re thomile la boraro ba ba nyakang thušo ya radio ba tlatla and then ba tla founa o tla ba fa difounu tšeo ba foune and then re tle re kgone go tseba gore ba thuša jwang mme re tlo mo thuša ka dilo ka mokana ga tsona tše a llang ka tsona and then a kgone go loka be gabotse re tlo gahlantšha family ya gabo re swantše re boledišane le family ya gabo yena le bana ba gabo ba kwane ge ile gore ntwa a bona ke kgolo re tlo bua mo moyeng re tlo ba fa ripoto gore no tabeng ya mama re berekile jwang ka laboraro before re thoma re tswela pele re ntšha ripoto ya mama gore go thomeng go sa re dirile eng mabapi le tabeng ya lehlakori la bothata ba mama thank you ka ba fa difounu ntate Morona. Alright, dinomoro ke tša ntate Malefo ke 072 di are 1336761 072 1336761 tša mmamoremi ke 071 398 1508 071 398 1508 Facebook DR Moremi ke mo ile gore nete gona o ka ba šala morago gona ge o na le dillo o swana le mmeo go ba bangwe ba ba tšang ba fetile ka fa le ja bontate Malefo go nyaka o buka line nomoro ke tsona tšeo 072 1336761 072 1336761 goba 071 398 1508 071 398 1508 ke nomoro tšele re ka ba khwetša go tsona go Skoon FM 98.7 go tswa gona Ishmael kwa Morota ke dalo ke re ithate o ratelo le mo gaufi lena a re tšweleng pele go tšhaga manna go mga 98.7 mme re tsore ga bolefiega ga go liwe wa latela wa local wa latela wa SKFM ke mokwanti boys kukude Professor Moremi ke ngaka ya setšo o thusa ka malwetse a latelago stroke sefolane tokolosi go hloka boroko go tlhasišwa le a mangwe ebile o phekola ka meropala ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe le ka laboraro le lengwe le lengwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go feta ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka labobedi le lengwe le lengwe le ka labone le lengwe le lengwe ka go la Jenfest Hlatlolanang Center go hwetša dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefo mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mamoremi mo nomorong ye 071 398 1508 Professor Moremi tlo tša baroka